Mayor han Balangkayan ngan representante han aton Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan aton tapon hin makusog palakpakan Attorney Alan Contado. Okay, waray ba nga igaado han aton former mayor ang Balangkayan, representante han aton honorable nga Congressman Marcelino Nonoy Libanan, kundi ano sa nga babae nga padayon nga naghihimo ang mga pitad para padayon nga progreso kaupayan nga development anaton minahal nga bungton giwan mga kasangkayan anaton minayuyo nga eroy ang bungton giwan Honorable Mayor Annalisa Gonzalez Juan. Maestro Corracho, please.
Representative Congressman Nonoy Libanan. Likewise to our beloved Mayor, Honorable Annalisa Gonzalez Juan.